puli he pōnai, ko e taonga hoa he komisi haka he tohi whakawe. Ko hoko mai e hukui whakatuwhono Canada ki he motu. Mo e tūmau ngaia e tau le kua ki he malolo hila he motu. Whaalawhulahi atu, ko a Westa Pavihi hane he tōru a tau walatala tutupu ke lata ia mui puli he pōnai. Whakamua koe whahi tapu ke hiwaki anei, tō liua ki atu e tau matawhakatuwhono whakalata lata ke whakahui whae wala he tohi whakawehe motu ke he whono ke pule ke lata mui tō tōwanga ke tō luaki. Ko kamata whoki e tau whonoanga he komisi haka he tohi whakawe, mui whalu he tau maanga ke whakatutala e tau amana kianga ke whakahui e tohi whakawe. Ko e manako he komisi ke whakatutala e tau tangata ke tau amamana kianga mahuinga nei. Pihia he talahau mai he takitaki he komisi, ko e ke pule motu Lilifu Billy Graham tālangi. Mai kia e ke whakatutala mo e takitaki he komisi haka he tohi whakawe, he whono ke pule ko Lilifu ko Billy tālangi ke pogi nei, hangauia ke he tau whonoanga mo e tau tangata. Kua mawhara tua i te tau ke uaki, hong furumatoru e whahitapu. Ke tuku ke tau tangata, mo e whakailoa kohai ne whia manako ke tūtala mo komisi. Ai pure noa mautur, kai whakailoa peo ke hanga komisi, whakailoa tau turu ke he tau takitaki manga, tau whono takitaki manga. Koe manako alu turu, koe tau aho whene manako alu turu ki ai, ha koe tuanga he whono takitaki manga, ko lau turu e i loto e takitaki he manga. Koe ke pure e ne nofu au loa whono mautur, si koe mena he ke pure ia ke whakalaurahi ka ha ke hana tau tangata. Ka koe ha mautoro manako ke tau whono takitaki manga. Si koe ko kamata, mutolau, tapo ka moare, alofi ne po, mai mamuna ke atu apa, moriko. Hai e whoro manga kua hoko mai halo tolu tau tarianga, kai tau tau whukini ke katoa toa he haka komisi, ke mga hone, hai e whoro kua mamuna ke o ke tau mutuke, si bihia mai tau roia. Kai whakahoro ngai ni, e whakahoroanga manako ke tau tangata ke whakisi manatu. Kai mai tau whakawhono i Niue, mawhara e tau whakahoroanga, e tau whono i Niue. Koe tau mutakupu i ne wha. Taha, koe hui e hingoa paremia ke Prime Minister. Ua, hake numela he tau ikipure marikisi hake wha ke ono. Tolu, marikisi hake tau ngahua, he whono ke pure, mai he tolu ke wha. Koe patu ke wha haki, koe tau siwitupe. Koe whakamori noni a tau tolu, he matakupuia ke o tatai mo New Zealand. Hako hiki ha New Zealand a whakahoranga ke he siwitupe. Ai pe he ko hiki a tau tolu, ai siwitupe. Mau ngai ni ka koe tau matahingoa. Tau matahingoa he tau ofisa, matahingoa he tau tangata. Ke whakahoro e tau ngahua. Si bihia e hokoanga ke mga nei, ke ha mautolu a ngahua. Muka he ha kua manatu. Si hei e whoki ki loto ke tau whakamau anga pepa. Ne he tau whono, he tau komisi mai whakamua. Ke hoko ke whono ke pole ke hongo whuruma whitu aki. Hei e whoki ki loto he tau whakatūtala anga ia. Kua lea vai whakatūtala ke tau mtakupuia. Ke he matua takitaki he kautu, ke hiki. Koe tau iki pure ke onono ki ai ke une haki. Manate tau toro e ne la lafi ki ai e tau eke pure lango matai ke tau iki pure. Tau se e matafukotu whono ia, ke mga huia. Ha kua lahi ngā hua he tau iki pure. Si hai a toko wha. Si kua whakangahua e whakaholoanga ia. Ka koe tahi ne mena, koe hingoa halau tolu, koe tau eke pure, lango matai ke tau iki pure. Ai hahai halau tolu malolo, ke tau si whiwhirianga. Po ke whakamori whauru e tau whikau i loto mai whakutu whono. Si koe mga honei, ha koe mana mai he tau ni ko mori ki tua, nā kai whiawhia lai, e tuanga ia. Nā kai nofu mitaki mai tau eke pore, si pihia mai tuanga he tau tangata. Koe mga honei lari ke whakahanga mitaki e tau sianga ia, une hake ono, mai he wha,
uta ke he mata whakatuwhono i ne tālanga i whafo he tuhi whakawe. Ko mata whakatuwhono i a tālanga i whafo he tuhi whakawe. So, haia ni ngā ai tūtonu, kai pehe mai, kai eke kua whai mata whakatuwhono ko tausi, ma whala. Si koe mene ang hane o nono ki ai, ha ko tausi mata whakatuwhono. Ai tūtonu, na kai tūtonu, ke tausi pia i whafo, he tuhi whakawe. Biwa ki mai, ka tausi hiki he tuhi whakawe. Ko hu atu whoki ke he takitaki komisi e hangawia ke he tau mngāho ko amana ki ai ke whakangahua e tau hiki anga nei ka eke ko talia ki ai ke he tutoanga ke tōlua ki he whanau ke pole mo e talia ki ai he tau tangata ke he vilianga. I take hu, ko e tuang ke he whakangahuanga. Tō muitua ni ke he tuhi whakawe. Ka eke ko whakamori he whakatonu whono e tau mata whakatonu i e ne wha, ko e whakangahua ni ka. Ka eke he mai, ka eke ko hahai ai e whauru a tausianga ke pehe whakangahua atu he taha mga aho. Ko e takitaki he kautu, ringa muka patu ia ke whakahui. Ka kautu ni he viri he motu, hui ni ki hapatu ia ka eke ko seini he whakamori he whakatonu whono. Ko e marikisi he tau igipore, mitaki whoki. Ke tausi ni he mga aho ka whakamori ai. Kai whakamua, taha e whekau ne toi to hoko ki ai. Mga aho wheke utake he ai e tau eke pore langa matai he tau igipore. Kau se viri, po ke tausi tuai to hoko e viri. Ke ki lohe tau tangata, e kua lata tuai ke utakehe e matukotu whono ia ne nofu I whafo he tui whakawe kai tuku I loto. He tau sianga nei. Mitaki whoki a putu ia. Ha kua utakehe ta, whakamori ki hae. Ha koe longa tunga hua. Ko e tau ngahua. Tau ngahua he whono ke pore. Ha ke tōru ke wha. Uka e wale ia. Tō hahai ai whoki. Aino nofu e tō roia he mga honei ke motu. Kai hai e whoki ha mau tōroa ki sianga e komisi. Whakawhelau atu ke tui whakawe. Ha kona pehe tui whakawe. Kai ke ko whakamori ha matu whakatu whono. He whakatonu whono. Ko whakangahua ni. Kai amamuna ki kise ki he tūanga ia. Ha koe manako ke he tuanga ia ha. Uni ha ke term tōre tau, ke he whai tau. Koe mena whuki he maang, mena he motu. Si koe mena ia ne tōlari ke maua e tau sianga nei. Tahi tō tōanga ne tau, tō tōanga ke tōru, ke whakamori tō uta ke tau tangata. Tō mātutaki e tau whanoanga he komisi mo e tau maanga ne toi ki he tau whahita pui mua. Ko e maanga ko liku, ko amanaki atu ki ai, ke whono hea whiawhitau pui whahita punei. Mo i whakatali atu whoki ki he tau maanga ke whakailoa e tau aho, ko amanaki ke whono mo komisi. Mai longa whoki ko amanaki e whono ke pule ke whono pungipungi ke kamata whakatutala e pepa whasiwhasianga tupe he whakatu whono. Tō kamata e whonoanga he matahola hewa pungipungi. Tō tuku atu ai whakapuloa atu tunga whamahani ki he leo taongo Niue. Si pihia whoki tō whakapuloa atu mo tuku atu ai ki he TV Niue, channel taha, he aho pungipungi. Koe māma he aho nei, kua hoko atu e hukui he whakatuwhono Canada ki Niue, lilifu komisina tukolunga Joanne Lemay, ke tātu e I hana tau tuhi whakamailonga credentials, ke he palemia he motu mo he whono I ki pule. Koe whakamolianga he tau maweheanga he motu ko Niue me motu ko Canada. Ne tausia e mahina se petama he tau e kua mole. Koe lilifu ko Joanne Lemay, ne ngahua ia ke he motu ko Nisilani. Kua tuko tawha whokia ia, ke tau ngāho kua mole ke wholo motu Pasifika, koe komisina ha Canada ke motu ko Fisi, motu ko Kiripati, Sipihia, motu ko Samoa, Motonga. Moe komisina whokia ia ke he motu Tuvalu Talimai he mahina akuso he tau uafi ofrumataha. Koe tau kua mole ni whakisia e do manatu whiawhia he whakatuwhono Niue, ke he maweheanga whehangai mawhala moe motu ko Canada. Ke whiaki e tau ngahua mitaki he tau motu neua,
mua atu ke he tau whahi uta mo i whakafua koloa, tau tufunga motu, tau te ke nolo fōu mo i whahi whakaako. Kai mua atu fōki ke he lewe kianga mo i o moianga he anganga kau whakalataha he tau motu osi he lalolangi. Mauanga ia e tau le kua ke he tāwilianga he malolo hila he motu. I ne pō ne masia i e hila e mole e mtahola fitu ke he motu katoa. I loa ke he tau whakailoanga mai he whakatufono i ne pō, kua mamawhalahi e ka vanga ke he tau whakaongaanga he hila sinaka i whahia e tau inisini ke fua. Ko mena ia kua masia i e hila liu whakamui mole e mtahola hiva i ne pō. Longa i tau huhu he tau tangata, koe hane nāka i la whai hikianga mitakia ke he tāwilianga hila e malolo hila he motu. Mai longa fōki e tō longa he tau tangata, koe tupu e tau le kua pehenei ka nāka i nofo tahe tau takitaki e whahinga hua, ko Brendan kula sea ka nāka i nofo i ke he motu. Ko huhu fōki whalu, koe a whē, koe whē tuanga he tau insini tāwili hila fō, ne whakatau mai pauaki he tau e kua mole ka nāka i la whakaonga ia. Mai longa fōki nāka i la whakangahua e whare tāwili hila fō. Longa i tau huhu he tau tangata mai longa fōki e taha o taki e komisi e whono ke pole. Ne onono i ke tau le kua nei he whahinga wa hila he tau mga hoi kua mole. Kai nāka i la whai whakataanga ia ke kisia he tau tangata mai whahe whakapūloa e tau hokotaki he komisi he whono i ke pole. Tōlong e tō tangata ni watu ai ki he whakisianga whakamua he taha ata ki whanga documentary ki he whale tolo maliniamu he pōwhaiumu, si tōlonga whoki ni watu ki he whale tolo, whale pipi e mawhala ke mangana ko tuapa i ne pō. Ko e amanaki ai ki watu ki he tauaonga Niue, sipihia whoki mo e maanga ko hakupu he pō a pungi. Hanei tō walatala ia. Ni watu ai tau tangata pokiata he BCN News ki tuapa i ne pō ke lata ia mo i whakakiseanga he ata ki whanga nei. Mai ke whoki ke whakatūtala mo i tau pulotu mai he kautaha National Geographic ne tālanga i e ata nei mo i tau sia i tau kumikumianga ki he ululu nā ko Pivalisi he tau e kua mole ko laua ia ko Margaret Miller mo Dr. Alan Friedlander. Ko e ata ke uākia nei mai he matakau National Geographic hangau ia ke ululu ko Pivalisi, ne ko whaingoa ai ata ki whanga nei ko e Protecting Paradise, The Story of Niue. Ko ta mai ai ata nei ke whakakise whakamua ki Niue, to whakatoka ai ke kisikise to tangata osi he lalolangi ke he tau whakaholoanga Disney Plus he mataulu he mahina ha uni. Ko tau whakaholoanga osi nei mo kautaha National Geographic, ne ngahua o loa ai me matakau Niue Ocean Wide he motu. Koe whahi tapu e kua mole ne whakahoko ai e tau whakakoanga ke lata mo i tau matakau taki maanga. He motu ke pota mena i loa mo e tālanga ki e tohi, tau tohi whakaholoanga maua mamanaki ke lata mo i tau le kua tupu whakaofo. Ke ingansia osi e tau maanga he motu mo i tau tohi pehe nei. Ko tolo atua e tau hukui mai he tau matakau taki maanga ke whakatūtala mo i loa e tau tauseanga kua lata ke tālanga e tau tohi nei ke langamatai ki tau maanga. Mua atu ke tau maanga ne whai lauia tu mau ke tau le kua tupu whakaofo. Ko whakatūtala ai whoki mo i takitaki he ofisa mai tau le kua tupu whakaofo ko Robin he kau. Ko i tau whakakoanga mo tau whakaholoanga nei ni kua tau siusei mo i ofisa ha FAO ko ia mai he motu nusilani ko Dr. Nuhisefa. Williams mo ofania i kiua ko ia tangata hau ka tola motu ko Niue ma tu teke mai tunga tunga ho mo fia Rex ke mahal whamua ko he lindo ngā mana mai he whahi hau mo tolu he India mau ke lata me to se e tau pepa whakatohotako ngahua ke lata me tau palana ke lata me tau awha me tau le kua tupu whakaof ke tau tola motu. So mahanei ono toi mo tu mauni ke kiskisa toi ki hatu tola tau maanga ne kua tu hanga ke rea hako e tata lahi tau hala ke tau tola moana po ke tohi ki tau maanga ia mea vaseri hoko toi ki hikitawaki. Ko tau whakaholoanga nei ne takitaki ai he whainga hua mai tau le kua tupu whakaofo, si pia whoki mo e kautaha FAO, Food and Agriculture Organisation. Taha pulotu ko Dr. Nuhisefa Williams ne hoko mai pauaki ke tau se tau whakaholoanga nei. Taha e whakaholoanga mahuinga kua putoia ki ai e whainga hua fufuanga matangi he motu ne whakahingoa ai ko e Weather Ready Program. Ke onono ke he tuanga he tau puhalanga hua mo i tau whahinga hua fufuanga matangi he motu. Kua hoko mai pauaki taha pulotu ofisa mai he whahi fufuanga matangi he motu nā ko New Zealand ke tau se e tau ononoanga po i tau sivianga nei.
Koe pulotu nei ko Ravine Das mai he ofisa fua matangi he motu ko New Zealandi ne hoko mai ia ke ua e whahe tapu ke tau se tau sivianga mai onono ke he whahinga hua fuafuanga matangi he motu. Pe he mai e ulu whakatonu he whahe fuafuanga matangi ko Rosie Misiapo ko e la ia ko whai pulotu mai he ofisa i New Zealandi ko ahi mai ke he whahinga hua fuafuanga matangi he motu. Lahi fia ha koe whakamua lai nei he whahinga hua fuafuanga matangi ha New Zealandi. He leva mo e loa e tautau, he nonofo e tautau, whi kapsinga mo e ha tautau la motu ko New Zealand, ke langamatai mai ke he whainga hoa fofo matangi si. Ko mnei alahi e fia, ha kua maeke ke hoko sino mai e taha mo e matuta ke he whakaholoanga nei, ke ono ke langamatai ha tautau la whai fofo matangi he motu. Koe ua e whahi tapu hinga hua ai a Ravine Das ke ono ki he tuanga he whahinga hua fofuanga matangi ha tau tola motu mua atu ki tau puhala ngā hua halo tolu me ono foki ki he tuanga he whali ofisa ngā hua. Ko whitania ia he whakatutala mo e tau tangata ngā hua, pia foki ni mo au, mo e ono viko ia ke he hangahanga mitaki he whali, ko e whiwhi hangahanga mitaki he whali, ne nonofo e tau tangata ngā hua, mo e hengo e tau puhala ke langamatai ai he motu ko New Zealand, ke lata ia mai whahinga hua fofomatangi ha Niue. Hahai ai toru e motu ke mga honei kua whiwhiri ai ke lalo hifo he whakaholoanga ne whakapapalangi ne pehe ko e Weather Ready Program. Koe tau whakaholoanga nei Weather Ready ne puto ia ai foki e tau motu ko Fisi mo e motu ko Tonga. Kua liu tuai e tau whakaholoanga kisi kaina ke kamata he tau whahe taupu e kua mole, kamata whakamua ke he maangana ko hikuta wake. Mai he tau whakailoanga he whahinga hua pui ngangau, he whahe malolo sino ke halau tulu a tau whawhonga pepa. Lahi e fia ke whakailoa ke tau whakaholoanga nei ha kua ngahua auloai e tau whahinga hua pui ngangau. Whahinga hua takatakai motu, PMCU, whahinga hua tāmasia, whisi pia foki, e whahinga hua utilities. Whakaue atu, e matakau ngā hua nei he whakatuwhano, ke he maanga ko hiku tā wake, ke he halau tōlu, tau ngā hua kisi kaina he tau whahitau pue kua male. Koe ka kano uho, ke he tau whakaholoanga nei, ke asi hake mai whakaholo ki mua, e tau moui malolo sino he tau tangata, he tau maanga, moi motu katoa. Ke whakaosia ki e tau walatala tutupu i pūli he pōnei, lata ia moi whalu a tau tangata moe halau tōlu a tau ngā hua mitaki. Koe pōnei, whakatūtala ai mo e tangata tālanga ata ki whanga tala haua ki he YouTube, ne whakahingo ai koe Life on the Rock, koe ia ko Gerard he kau. Tala hau mai a Jay he kau, ka mate ia e tau ata ki whanga, tālanga ata ki whanga nei, ke ta paki e tau ata tū whakaholo ke he motu, kai kua whiawhia lahi ai hako mai ki foki ke maua tupe mai ke langamatai aki e hana mga whaua. Ka mata e mamata wheua nei he video whakamua matolu ne tau se si tuku hake o he YouTube ia mahina iulai tau ua awhe ua furu mataha. Ka kua lari foki tei to hoka mga huia ka ai hoko sie tau lari ka he ai mawhisi e internet and Niue he mga halana. So mga hoia mua mo ne ngā hua e mana tua cable hinei, hoko mai le ngā whangi tau tōre mahina masi, ta ua awhi wataha. Si liu miau whakatai mo e he upload hake video ke he YouTube, si kisia mo e homo, ma fisi te internet e mo ia, so ka holo te tau ata he tuku hake. Ai ma fisi le maha ke hake, kai ke he kua holo, si kamata mai he mga halana. Ko Jay he kau, koe taha he tau pulotu he motu, whinatua ia ki he tau aonga whakaholo whakalele, tō liu mai ngā hua whaiaonga ki he motu. Ko ia foki, koe taha he tau komisina, he matakau puli ngā hua, he tau mga hoi kua male. Tala hau mai a ia, ka mata YouTube channel haana, mo hongo fulu matolu ni e tangata, ni subscribe, mo ono ki ai ki he mga honei, kua mole ai hongo fulu matolu e awhi tangata ni subscribe, mo amanaki ke malikisi hake tu mau. Pehea ia koe tau ata ne mua atu e tokolonga ne ono ki ai e tau tangata hangau ia ki he tau utu talo. Kua mua lea e tūlu seu awhi tangata ne ono ki ai. Koe tau video ne tōla he whiawhia me longa te whaano ono ki ai ki he Life on the Rock channel mo nei. Ko tau video o vau. Video utu talo he vau. So ke taha video ia ne mahina sepetama ua awhi ua taha.
kutu talo mo tolo e lata mo show ha aluf to gelo se video ia e mo ni ko longa la he do views ai o ka ve ke tolo sia o full wife views e video ia mo follow video nga hua va o foki e to longa foki do views fa tai ke follow video ne toi. Ko manako foki a Jay ke whakaohongo ki tō tangata he motu ke tālanga tau ata pēnei. Ha koe mena naka i mita ki lahi ka umai tō tangata motu kehe ke tālanga tau ata hangao ki he mui he tangata Niue. He naka i whahako he talahau e ia. Koe taha puhala foki a nei ke maua sene foki mai tangata. Ha koe tau mena mo i tau waha kua hoku ki ai. Ta manatu ni ke tō tangata ka manako mtulu ke tau si tō mena pēnei ke YouTube. Koe hako nā tō manatu, mai whakamawhana atu ki mtolu. Ko mua lahi tō mga honi, ai whai excuse ka hatunga whetala hau. Ke ai mai ka tangata noa ke tausi. Haka tō tangata osi Niue mnei whai foni osi tō tōlu. Tōngai tō manhako ne tausi ke latme channel ho mautolu, tausi osi ni he foni. Po ke tō ata he foni, si edit fo ke tō ata he foni, si upload ke internet he foni. Ai nofi mo he computer po ke laptop po ke tausi ni iau tole he muka mga honi whakatau ka foni mitaki si recorded o manhau linga wala ni haka ai ke uka ko edit ka ngā hua ki ai si mahatunga ni domnausi kamata na kai whaskisek ka toa kai ke loa ko muka te tausi channel mto longa lehe tumana tutuli Niue nei ne tole he mitaki mi fulfuloala de manaka wau ke whakakiske lalo langi ai mai ke tausi neo toko taha homlehe ka toko longa tutulu he motu ke tausi tumana ni he tutulu ke falafale furuala he motu Niue ke he lalo lenga toa ha ke au ai furuala lahi ke au ka mai to tangata kehe to tangata he motu kehe ke tale to tala tutulu he motu he wha piko ha wai wha hako sika tumana la tolu wha tala ni manako lahi au ke to tangata tutulu ni to tangata Niue tausi to video ho tutulu si tuku hake ke he YouTube ke kisia he lalo lenga na kai ni koe kisia to whahala luangi ka mitaki foki ke lata mo tō tuhau ne toi mai mua. Ka hoka mai mga aho taua ke o kehe mai mo e lalo langi nei, fia he loa ka hako, whai mena ni toka hifo ke kisikisi a tuhau tupu haki. Mo e na kai ni koe ia foki, ka mai ke foki tupu hala nei he mga aho nei ke langmatea to tōru, ke mua foki ke hata masene mai he whahi ke langmatea ke tu mumui ni na nofi nei Niue. So ke tō tupe nei, ke tō tupe mai tua. Si mai te tupi nei ke longa matai ke tāta ana ki hake tō mena maua he kautuha tō tōru ko Niue. Mai ke watu ke onono e tō ata ha Jay he kau me hana mga whaua ke he YouTube channel lalo tōlu ko e Life on the Rock. Tō taha e furufuruala he tō ata ia he mga whaua ha Jay mo Shanta he kau. Pihia ha tō tōlu a tō walatala tutupu ke lata ia mo i pūli he pōnei. Liu anono mai, he pōtulato ke late ia mai tau walatala. Tutupa tau tōru whakaperi tānia, kai manatu e whono e ke pole kua manaki ai ke whakapuloa atu ai he leo tango Niue, mata hola hewa. Pongi si piha fōki ke he TV Niue, mai ke amtōru ke anono ke he whono ke pole, whakatūtala ai e tau lilifu, hanga o ia ke he whasiwhasi anga tupe, whakatu whono kua manaki ke tuku atu ai ke he whono ke pole pongi. Kai tuku atu tau ui whakamnuina ke late ia mai a whiawhi, monuine po, Nona Fua.